I can entering 6 series this year. So my problem actually kalau dari segi yang kau nampak ini sekarang memang masalah daripada zaman student masa itu. So daripada sekolah menengah pun alhamdulillah calon tak ada masalah. Disebabkan I think I'm allergic the clinical hospital environment. Bila masuk the clinical ward, I start having very bad news. Sekarang besar dulu memang lah. Tapi sehingga after houseman baru dia point sikit. So I have remaining scar yang sangat banyak. Saya perasan ibu pun ada juga collision. Tapi sebab nampak result. Yang ini saya rasa saya nampak result. I believe ada juga orang yang perasan benda tu. So dia punya kedalaman sekarang dah makin tinggi. Tapi yang saya lebih perasan sekarang ni, kalau katalah saya apply my bedah, dia berpadi, kalau dulu sampai ke petang dia dah mula cracking. Maknanya dia dry, skin tu dry. Sekarang dah tak cracking. So dia dah lebih moist. Dan that moistness is actually also somewhere else. Sebab saya sudah 7 tahun tak ada menses. Kita dah menopause. So bila you menopause, hormone you decline, everything dry. Memang you dah tak kisah pun ada eyeliner ke, tak ada eyeliner ke, dia dah dirty no panties. Tapi since taking this collagen, it come back. So saya rasa walaupun saya fikir-fikir macam betul ke ada orang cakap ada ilmu di situ kan, but since it happens to saya mengamalkan saya amalkan secara berhemah.